tunayisaba gukomeza gutwara umugurira imbago. Abantu bashobora kwibaza ko intambara irakomeje uyu munsi kuba muri gushima Imana urugamba rukomeje, bakwibaza ko muri gushima gute kandi muri komeje urugamba kandi ushima nta shima ruko barangije kumukorera ibya yifuza. Iteka ryose unyuzwe n'imirimo ukorewe urashima. Maire de la ville, ukijaribu kuangalia jeshi la FARDC ambalo lilikuwa linaongoza hapa mbele na hili la ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, utofauti wao ni gani? Utofauti iko kabambi sana, na hata raia iko na inaitamka. Nikusema nini? Ingekuwa kusema bwana journalist, wingi wa jeshi inaweza kusekirize eneo Goma, ingekuwa eneo yenye sekirize ya kwanza kudunia. Ikintu cyose gukorera. Afande, akabazo kajyanye n'amasika abantu bakwibazaho, ukunze kugenda ufite intama inyuma yawe, ifite ikihe gisobanuro, bisobanura iki biri? Intama ntabwo muzi cyari cyose. Intama ni ishusho nziza ku Mana. Intama icyo Yesu, Imana, Yesu yavuze abantu ni intama, twese turi intama z'Imana. Ni ikintu cyiza ku buzima no ku myumvire y'ijambo ry'Imana. Le 14 janvier 2017 mpaka leo njo tuliingia Kasabinyo, tulifanyaka voyage yenye tulionaka Mungu kwa macho. Mpaka leo tungali tunaona. Wengine mapasteri wanaenda ku kanisa wanasema Mungu, sisi tunamuona live. Muraoneza nshuti mwese mukurikirana BMC Africa TV aho muherereye ku isi, abakongomani muri rusange, abavuye ikinyarwanda, abanyamurenge ndetse nandi moko atandukanye atuye muri Kongo. Ndagira ngo mbahe ikaze muri inkuru y'uyu munsi twaje gukora hano. Uko mubibona turi muri Stade de l'Unité nyuma yanjye. Iyi ni stade ifite amateka atari meza cyane ku bwoko bw'abatutsi muri iki gihugu, yagiye igaragaramo abayobozi bakomeye bagahagarara hano bakavuga amagambo mabi y'ubugome y'urwango. Uko mubizi cyari ikibazo kiri muri iki gihugu c'amacakubiri, ariko uyu munsi habaye igikorwa kidasanzwe, igikorwa cyateguwe n'ingabo za abasirikare mu rwego rwo gushima Imana aho imaze kubageza mu rugamba bagezemo igihe kwa revolution. Iki ni igikorwa rero turi buze kubanamo namwe, muragenda mubona abayobozi batandukanye bari muri iki gikorwa, uhereye kuri coordinateur Nanga uhagarariye AFC, ndetse hariho na guverineri w'intara ya Nord Kivu, hariho abamwungirije, ingabo zigiye zitandukana, by'umwihariko Colonel Kanyamibwa nk'uwateguye kino gikorwa, ariko kandi n'abandi ba officier barahari, abakoloneli bagiye batandukana. Nanone kandi hariho Maire de la ville w'uyu mujyi. Abo bose muragenda mubabona muri ano mashusho, ariko kandi nyuma yuko iki kiganiro kirangiye, igikorwa kirangiye, turaza kugira umwanya wihariye nk'abanyamakuru, nk'itangazamakuru, kuganira n'aba bayobozi kugira ngo mumenye intego y'iki giterane, cyane cyane nuko cagenze, batubwire ugereranyije nuko bari babiteguye uko byagenze. Turagana rero na bamwe mu bayobozi baba basirikare, ndetse tuze kuganira n'abayobozi ba politike, ba guverineri ndetse na Maire de la ville. Abo bose turaza kuba turi kumwe. Icyo mbasaba nkuko mubizi tuba twahababereye ni ukuja hariya mugakanda kuri subscribe cyangwa s'abonner mu gifaransa, kugira ngo nanone izi video dukora ibi tubategurira muze mubibonera ku gihe. Niyo mpamvu tubasaba gukora subscribe. Ubwo rero nje nitwa Bonfils Gapango Muhumure. Murabizi ko ubu ngubu turi mu gihugu aha na hariya hari igikorwa cyose cy'ingenzi tuzaza tuhababera. Ikigufasha rero kugira ngo tukazucikwa n'amakuru agezweho y'ingenzi no gukora kuri subscribe. Abashaka kutwandikira ubutumwa bwose mushaka kutugezaho aho ngaho kuri channel yacu munsi abari nimero watwandikira. Abifuza kudushigikira nabo ni muri urwo rwego, ibyo byose babihari kugira ngo tubashe kubakorera ibintu byiza. Kugira amahoro y'Imana rero ndatekereza ko uyu munsi ni ku cyumweru, abantu bose mwaguwe neza ubwo mugiye gutangira icyumweru naco kiza. Turabifuriza kuzagira icyumweru cyiza, tubane nanone muri byose kugeza dusoje. Murakoze cyane.
Amahoro. Afande ntacyo watubwira ku itangazamakuru ijambo rimwe tukubajije. Pardon, saisis la photo na afande. Sawa. Afande photo pardon. Enda tufanye. Okay. Wewe tumalize kwanza interview. Voilà, ça Kwa niaba wote watakaokusikia utaweza kujitambulisha kwanza. Mimi ni Colonel Kanyamibwa leo. Leo mmeweza kuita watu kwa maombi, ilikuwa kwa nini? Tumewaita kwa maombi ya leo. Kawaida unajua si sana kukubali kwamba wanajeshi wanamjua Mungu ama wanamtii Mungu na kumheshimu, lakini ya muhimu ya leo ilikuwa kushukuru Mungu baada ya siku nyingi tukiwa kwa masumbuko, baada ya siku nyingi tukiwa kwa vita, na kwa hizo siku Mungu ametushindia vita nyingi na ametupitiza kwa mambo mengi na akatendea mengi maajabu. Ndio sababu tuliahidia Mungu kwa wakati wowote tutakuwa na mshukuru kwa mema na makuu anayotutendea. Lakini vita bado inaendelea. Monsieur Chunga. Lakini vita mpaka sasa haijaisha. Kwa nini mnaita watu na uanze omba? Ni kuomba muendelee au hapa mshabaki na mshaisha? Vita haijaisha. Kwani hatujafikia lengo. Hata ingalau leo tumekuja kwa kushukuru, hatujakuja kwa siasa, lakini kinachoacha tunashukuru hata kwa mwanzo wakati mwendo bado. Kama mnatendewa mema lazima mshukuru, na mkishukuru mnayeshukuru na wafurahia na watawatendea mengi ya zaidi. So tutazidi kuendelea kumshukuru kwa mema yote. Afande, watu wengi walikuwa wanatarajia kumuona General Jemadari Sultani Makenga ila hajawasili hapa. Kuna sababu yote ambayo imesababisha asiku hapa? Kazi zake ni nyingi, hata ingalao hata hapa angekuwa, lakini kazi ni nyingi sana. Aliona kuna yaliyo muhimu ya zaidi, na alipo pia amekusanyika na sisi. Mheshimiwa Colonel, leo Kanyamibwa, watu ambao wamekufuata wanasema ulidanganyika njia kwenda kwa jeshi, ungelikuwa mhubiri mubarabara uokoe roho za watu. Unabambia nini? Kufanya jeshi inikataze kuokoa roho za watu. Mungu akiniwezesha kuokoa hata yangu binafsi, atanipa nguvu za kuokoa na wengine. Majeshi si machache, majeshi ni wengi na familia zao zipo, na hiyo si kwa jeshi peke yake, ni kwa nchi kwa ujumla. Mkinyarwanda. Asante. Mkinyarwanda. Asante. Mkinyarwanda. Kinyarwanda. Afande. Nigere mikrofoni. Kinyarwanda. N'abanyarwanda baba bakeneye. Okay, mwatubwira impamvu za materaniro y'uyu munsi n'icyari kigamijwe? Impamvu za materaniro nuko mu bihe byose twamaze igihe mu bihe bigoranye by'ubuhunzi, dusaba Imana ko natwe yadukorera ibitangaza. Turayishimira rero uhereye aho twatangiriye urugamba kugera aho tugeze uyu munsi, ni amateraniro yo kwishimira ibyo imaze kudukorera, tunayisaba gukomeza gutwara umugurira imbago. Abantu bashobora kwibaza ko intambara irakomeje uyu munsi, kuba muri gushima Imana urugamba rukomeje, bakubaza ko muri gushima gute kandi mwikomeje urugamba? Ushima ntashima ruko barangije kumukorera ibyo yifuza. Iteka ryose unyuzwe n'imirimo ukorewe urashima, kandi ushimya barushaho kugukorera byiza kuko uri mu gushima. Igisirikari ivuga butumwa akenshi abantu bakunda kuvuga ko bitakunda kujyana cyane, wagaragaye uri gusirimba. Ese urabihuza ute na speech watanze irimo guhuza imirongo ya Bibiliya n'urugamba? Ntabwo igisirikare kibuza uwemera no kubaha Imana, kibuza gukorera Imana,
ahubwo twamenye ko gukorera Imana no kubana nayo ari byo bidushoboza gukora umurimo neza. Murakoze cyane Fanda. Imana ni ya mbere, Imana ni y'abasirikare, Mungu wa majeshi, Imana y'abasirikare. Abasirikare bitwa Imana. Nishendana n'indana. Izakomeza kudukorera kuko turacyafite akazi nibwo kagitangira kandi tugomba gukomezaho kuyiramya, kuyisiriza no kwishima. Afande, hari n'abashobora kuvuga ko mu gushima Imana kare kandi urugamba rugikomeje. Mbere yo gutangira urugamba urabanza ukayisaba hanyuma ukayishimira buri kintu cyose yo gukorera. Afande, akabazo kajyanye n'amasika abantu bakwibazaho, ukunze kugenda ufite intama inyuma yawe, ifite ikihe gisobanuro, bisobanura icyo biri? Intama ntabwo muzi icyo ari cyo se. Intama ni ishusho nziza ku Mana. Intama icyo Imana Yesu yavuze abantu ni intama, twese turi intama z'Imana. Ni ikintu cyiza ku buzima no ku myumvire ku myumvire y'ijambo ry'Imana no mu buzima busanzwe. Intama ibaho nta n'ikibazo igira, natwe tuba turi aho ngaho kugira ngo tubeho neza. Afande, nk'abasirikare ba M23 kurwana n'ibihumbi abasirikare 50,000 twumvishe ko byari biri muri uyu mujyi wa Goma, binafite ibitwaro bimaze icyumweru kirenga byambuka mu Rwanda bigenda tuyibona n'amato y'intambara. Nishimwe rimeze gute mufite nk'abasirikare mwashoboye gutsinda ingabo 50,000? Ishimwe rirarenze, hano washobora kurivuga kuko ibyo Imana yadukoreye n'isi yose ndibyumva, ariko twe turabyumva kandi turakomeza kubishima kandi tuzakomeza kubishimira dukomeje kukaza. Murakoze. Afande, ikibazo kimwe ntangane na uyo ugerageje kubaza hano abaturage bavuga ko ngo abasirikare benshi ba FARDC na FDLR hano mu mujyi wa Goma ngo usibye kuba barakuyemo uniform ngo benshi baracyarimo. Ese murateganya iki kugira ngo aba basirikare cyangwa se izi ngabo zasigayemo hano bitewe nuko mwabagose bakabura ngaho bacika banyura, murateganya iki kugira ngo mumamare hano muri uyu mujyi wa Goma? Cyo ni ikibazo uzabaza abashinzwe ibya politiki. Nje naje hano ibyo gushimira Imana kubyishimira gusa, aho ibindi hari ababishinzwe, muzihangane mubonane nabo bazabasobanurira uko bazabigenza. Murakoze cyane Fanda. Kama vile mnaona hapa tumeongea na viongozi tofauti, viongozi wa majeshi ambao wameandaa mkutano huu wa leo, lakini tumebahatika kumwona maire de la ville, yeye ndiye anasimamia mji huu wa Goma. Pia tungependa kusikia message yake kama mtu ambaye amehudhuria kwa mkutano huu. Tunashukuru sana bwana journalist. Ya kwanza naitika kwa jina la Katembo na Leni Julie, maire de ville wa mji wa Goma. Kusema yenye umezungumza ni kweli. Tumeandaa huu mkutano wa leo pamoja na jeshi. Ni kusema leo umekuwa journée spéciale. Ni kusema siku ya muhimu sana. Kwa nini siku ya muhimu sana? Sababu kushukuru Mungu au kumsifu Mungu ni kitu cha maana sana. Mwenyezi Mungu, kama tunalala na kulamuka ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni vyote kwa maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu ni Mungu wa majeshi. Mwenyezi Mungu ni Mungu ninaweza kuzungumza hata ni Mungu wa revolution. Sababu kwenye tumeanza revolution tulikuwa mnea, tulikuwa mzero, tulikuwa fasi kwenye hakuna maisha. Lakini kama leo tumepatikana hapa ndani ya mji wa Goma, ndani ya Ruchuru, ndani ya zingine eneo zote, si kwa nguvu yetu sisi binadamu wa AFC M23, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Baada ya maombi haya ambayo mmefanya leo, mnatarajia yani kurehisiri kwa hii vita ama hii revolution ambayo mmeanza? Ni kusema kama mwanzo tumerehisiri, tumeweza, na ni kusema tutaendelea kuweza, sababu tunatumikisha vitu viwili ndani ya revolution. Ndani ya hii revolution tunatumikisha Mungu na tunatumikisha akili. Kusema ukasoma hata Biblia, ndani ya Biblia Mungu hajatumika hata na watu wengi ndani ya Biblia.
Mungu anatumika na mtu mmoja, wala Mungu anatumika na kundi kidogo kusudi ya kuonesha ukubwa wake, kusudi ya kuonesha nguvu zake. Ukaona mfano ya David, ukaona mfano ya wafalme mingi wamepigana vita, wametumikisha Mungu, hakuna nafasi, wameshindwa vita. Na ndio maana leo tumeleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tumeleta sifa mbele ya Mwenyezi Mungu, tumekuja kushukuru Mungu, kumwambia asante na kusifu jina lake, sababu kutosema kutoshukuru ni kusema ni kukua hauko rekonesa. Lakini mtu mwenye rekonesa, mtu mwenye anajua maajabu na mema ya Mwenyezi Mungu ametufanyizia sisi kama AFC M23 na jeshi yetu ya M23. Na ndio maana leo tumesema kama leo ni sikukuu yenye iko special, sikukuu ya upekee kumshukuru, na ndio yenye tumeweza kufanya leo. Na ukiona wakati tumeanza hii revolution, ni kusema Mungu anashimama ndani. Nimefanya miaka 10 nje, sababu tumetoka 2013 mwaka 2013 mpaka leo, ni kusema miaka 12 imeisha. Lakini Mungu anaendelea kutulinda, Mungu anaendelea kutuchunga, Mungu anaendelea kutuwezesha, na ndio maana tunasema kama tunapaswa sema asante, tunapaswa shukuru Mungu na kusifu jina lake. Maire de la Ville, ukijaribu kuangalia jeshi la FARDC ambalo lilikuwa linaongoza hapa mbele na hili la ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, utofauti wao ni gani? Utofauti iko kabambi sana, na hata raia iko na inaitamka. Nikusema nini? Ingekuwa kusema bwana journalist, wingi wa jeshi inaweza kusekirize eneo Goma, ingekuwa eneo yenye kusekirize ya kwanza kudunia. Itarudilia kwa usikivu mwema. Bwana journalist, ingekuwa kusema eneo, wingi wa jeshi inaweza sekirize eneo, inaweza sekirize nchi. Goma ingekuwa eneo entite ya kwanza yenye kusekirize kudunia. Lakini umekuwa contraire. Goma ilikuwa eneo yenye ilikuwa na usalama mdogo sana sana sana, sababu wingi ya jeshi haiko njoo inaweza sekirize eneo. Lakini leo kama tunafika kukato kwa naenda pole na mgini ya Goma, kama vile itakuwa sekirize, ni nguvu tunaweka ndani, ni nguvu jeshi naweka ndani. Sababu mbeleni utofauti ni kwamba sie jeshi yetu ni jeshi ya raia, na sisi viongozi tuko tunatumikia raia, tunasogelea raia, tunaongea na raia, tunasikia raia iko na shida gani. Utofauti na zamani, kusema utofauti ndio ile, na kuepuka hasa kitu kenye wanaita rushwa, sababu kitu ndio kinabomoa nchi, kitu ndio kinachafua nchi. Kusema security ya nchi, utofauti inaonekana, sababu kuna matokeo na kuna na sababu. Leo watu wengi wako nazungumza kama M23 inakuwa na shinda ndani ya vile ya Goma kuhusu security, lakini wanasahau kitu kimoja, kama kuna sababu yenyewe inaletele security. Na sababu ni kwamba pouvoir ya Kinshasa pale ya kusekirize population ya Goma imeleta silaha hapa Goma, na zile silaha ndio zinaua raia. Lakini sisi hatutasema tumeherite, sisi tunaweka nguvu, tunafika kwa wakati, tushafika kwa wakati ya kuzungumza, wakati ya kusensibiliser. Lakini leo tuko na impose amani itarudi Goma. Message kwa wakongomani wote ambao wanakusikiliza kwa sasa, na ningeomba utoe message yako kwa Kiswahili baada kwa Kinyarwanda, kwa sababu kuna wale ambao wanaongea Kinyarwanda. Ni kusema message yenyewe nataka kuzungumza hapa ni message ya upendo. Sisi wakongomani tunakushukuru, sababu shida yenyewe inapasula hii nchi, yenyewe inaribisha hii ni shida ya tribalism, ni shida ya xenophobia, wanaona mtu kwa sura, ni shida ya tribalism, ni shida ya chuki. Na leo ni siku ya grace ya kuomba Mungu, na kuna amri moja yenye Yesu ametuachia, na kuacha bila ile cha moja ni upendo. Kusema kama sisi wakongomani tunaweza kuwa na upendo, tusione sura, tusione kabila, tusione appartenance sociale ya mtu. Hii nchi inaweza kujengwa, hii nchi inaweza kuwa na heri.
kusema ni kile kitu kingi ndio message yenyewe tunaweza kuleta kwa population ya kwamba Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itakuwa sekirize na sisi wenyewe, sababu wameleta nguvu mbalimbali kutokea nje, lakini zimeshindwa kusekirizewa Kongomani. Kusema message ni ya kwamba Kongo itajengwa na sisi wenyewe, Kongo itakuwa sekirize na sisi wenyewe, na vile vile tupendani kusudi denominateur commun sisi wote tuko wa Kongomani, nchi nzuri kusudi kesho ikuwe nchi ya amani, ikuwe nchi ya maendeleo, ikuwe nchi yenye kuna nguvu na heshimike dunia nzima. Ubutumwa wagenera abakongomani bavuga ikinyarwanda ni kuvuga ko ubutumwa bogeze kuba Kongomani bavuga ikinyarwanda, ni kuvuga ko n'urukundo gusa, byo n'urukundo, ni kuvuga ko ibindu bya kureba isura ya mundu ukareba appartenance ethnique yiwe nago bikeneye mu kino gihugu. Kuvuga ko tubakongomani tukundane, dufite inchi nziza, dufite kihugu cyiza, turebe tubye bamwe. Kuvuga ko Kongo yecu itera imbere, Kongo yacu ibye na mahoro, Kongo yacu ibye neza, kubera twese turi bakongomani, twese tuwe mu umwe, kubera Kongo yecu itera imbere. Murakoze cyane. Okay. Tulianzaka le 14 janvier 2017 mpaka leo njo tuliingiaka Sabinyo, tulifanyaka voyage yenye tulionaka Mungu kwa macho mpaka leo tungali tunaona. Wengine wapasteri wanaenda ku kanisa wanasema Mungu, sisi tunamuonaka live, kwani benye tunamuomba na tenda. Tunaomba Mungu atusaidie, benye tunamuomba anatufanyia na atatufanyizia kwenda mbali zaidi. Tubadilishe nchi yetu, tubadilishe wa viongozi wabaya wenye hawapepre. Asante.